Kupia kumi saplaka tingkilaka gatwina ay luhpia Jesus bag praki iyawana nirawan kia ba kumi bani mananiwal kabya naiwa yuara. Lalu karanani bara dawan sibring kabris manani naiwa yuwa kumyam ni bris naiwa nahanakaw chance ka kumgat mita yawana nirawan kisa sip kabya baku witinay bila holy kira kasakatan ka bara raya kaya laka raya ban kaya rawan briwi bila bawal kaway makum raya wan sakaya bamna yang uya tingki may wis na kumibanira baruya singatra tingki wis na naha chance kaikan na dukyara baku mananiwal dawan bila na share mo na ya dukyara yawan na ninaywa yuwa ba tema kum study mo ni kay kaysa stemi ka ba makisa temi ka ba bilawi sa Esperanza en Medio del Conflicto. Bila kaykan ka kum ay klaban ka na ni tilara bila kaykan ka kum bria ba dukyara yawan na ni ay saysa mananipiwa kumpat makabiwalram sa ki kupiyang bilara arapya kaka upla nanira upla lamara tau kibara wal upla nani wal prawis mabara mananipiwa kum makabiwalram saki ar kupiyam walay saram saki nah kikabya gat kum pain kira prana tas banara diara nani sutpaskan ba pain kira prana palipaskan wisa heaven tas bawal. Genesis kapitulo 1 versikulo 31 raw sa baragat witin diara na ni sutpaskan ba pain kira palikan barakayki witin iyam ni munan kata ulban ka barabaku isa baranana basa diara sutprana pain kira paskan kan ba bilara nah kikavya ki baku sat paskan ka prana nara saur ka laka babaltakan sa nah ki wantan ka briya sip ka biya bahaba mananipiwa na ni kumkum makabiwala markupya walay saram sa kibahna ni pregunti ka na ni ba bahna ni ba pregunta kum interesante sa kumiba ni wan sins kara makabiwali ay kuki tan ka turbilanta kaya nah kisip ka biya dawan paskan ka parana kumpalikaw yawan na nira wan kupya turban ka baku wan kiya ba tan kabriya wira karna baku sinwan munia ba heaven ba please kum holy kira pali gat mitapaskan barabaha please ka ba upla holy kira nani ensal holy kira nani paskan parana pali witin holy babaku enchal nani ba sin angel ka nani ba holy paskan kan bara witin dia want kan bakat heaven rasin kau diara parana bara pain kira nani ba paskiswin kan bahar angel na ni sutpaskan ya batilara angel tara palibasin paskan kan witin ispel bilara kerubing protector wiyaba angel tara witinara mayu nara yavi barabakusin diara prana na ni bara ba witin main kayki ait nawa dista muhtara alkibri barakan angel prana kum witin ba nina makikan Lucifer makikan luz de la mañana bara baha angel ka ba paskan ka prana na ni sudba tilara ulban ka ba bila wisa prophet Ezekiel ulban ka chapter 28 verse ka 12 ba winay muhtariyaw yatem naku wisa witin ba paskan ka prana palina ni wal paskan kan wal paklawira nani witin winara 9 saat nani mangkan kan paskan kabatilara parana palikan bara paskan kawasin pain kira ispel bilara wisa hermosura wisa parana palikan witin paskan kawa bara sins lakasin tara paliberikan sins kira palikan kasi gat lamarakan bara witin basin gat karnika tara bria ba witin klah-klah ay kikakumkan barabaha
witin gatiway ka lama palira, God glory ka ais ka bal iwi bal kahuya ba munun ta palibara, witin bahara-barakan, God mita latuan palikaykikan, ay paskan ka prana na lisud batilara, ispel bilara sa el sello de la perfección. Prana na ni paskan dira perfecto na ni daukan batilara, kau perfecto na ni tawah kya ba, witin palikan, bakuy sa ulban kawabila. Bara, bahwa piwan na ni ay laluan bara, God mapara takibuan ba, witin ka palisika. Bara, God mita witin rapaskan, ensal prana holy palikan. Bara, nakikan witin, God paskan ka prana naniba, ma para buaya, bara God pali ma para buaya. Bara piwa kumuitin kopya bilara sinuba palituman ka tara baltakan kan. Bara waku, bahatuman ka tara orgulyo ka mita sin munan tem, God iway ka ba, witin dagbibriya munan. Jesus Christ God luhpya iway ka, sit ka ba, witin dagbibri bahara witin iwaya. One price ka kat kupyara tuman ka tara balulan kan. Bara bahata kami tamah ka witin heaven eyes karasin wivya ka kupya turban ka na ni ensal wala na ni rabrih dimiwan, warban ka na ni waku daukan, barawaku kunin laka na ni sinailal paliensal na ni ramuni brihawyakan, baragad ba kaykan baha na ni takwayakan ba, barawitin gad ba latuan laka tara palibar umpira kaykan laka tumustara bribawal, witinahi wa palay kupyal ki takas ki brin baha enjal tara witin paskan bara, bahay watawi ka laka ay kupyar tuman laka tara walay mapabuya ba, kaykan sa kunay kupyal ki takas ki brin, time kumyaban witinara sit kabya sa pakli ay kupya lakaya. Parawaku witin kaykan ban baha watawi ka laka bawal kau tara pali takuyakan. Para selak biyaban awar ka price time na ni kumyaban katba sipay kupya lakaraskan. Bamna yang ay si kaykays na naha Apokalipsis kapitulo 12 versikulo 7, 8, 9 bakat nakuisa ulban kababila. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Miskitu bilara nakuisa. Barabaku heaven purara wartara palikumtakan kata. Bara Michael ayangel ga nani aikuki witin nani dragan ba mapara aiklaban. Barabaku dragan basin ayangel ka nani waltaki aiklabi bahwan. Sakuna witin nani mapara kau please hapu palitakaskan kan heaven purara. Barawiti naniba alki heaven wina saki muni lulkan baliwan kan latara lulkan kan bahasika witin dragan makiyaba barabaku sin piuta almuk nina makiyaba bara devil and satan wiyaba bahasika barawitin kasika tasba ais karakunin munikan ba witin ka paliba saki tasbara lulkan latara lulkan bara ayway ka bawal sin angel tercera parte nani bawitin ayway ka wal blaki alki brihbal tasbara kahwan kata na text ka na iyawan ni ay si kay kibara wantan ka briya sipsa bahara baman nuta kumatem muhkilay ka nani watawi laka bara saur ka laka nani takrikan ba nahatas barapia painwals natur kana tumus painwan tan kabriya sa nahayuan nanira kandawan balaya lama palira sa ansetan painay tan kabrisa witin ma para kau piu na klut ka palisa piu palisa
yawan na ni waniwan ka na henerasyong kumpiwan nata lasbal daktakaya ba lama palira iwisa. Bam na blesto sa tasba ais karupla na ni iwi ba bara lalu karanani dawan sibrin kabrina ni ansa rawalis man nani na audio kabin kawalis man nani na redes sociales nani ku bara television nani radio nani ku bara tablet nani ku walis man nani ba dawan yam ni kalatuan kalaka ba manual kabya kanay wa yawan nani naha bila holi kira diara ilal bara sa kaupain wan tan kabriras nani ba yawan na yuwa nira tan ka turbi sa dawan spirit ka yawan na nira wan mari ki ba price ka kat bam na nahara laki kaiki bila holi kira nara ay sumatem saur kalaka ba heaven na takri kansa entonces nahara diara tara kum nung takaya sa yawan nani bansa kaka watawi laka baltakan kulpi ka kautara ba yawan nani uplapya painwals an paintan kam bribangs manapia culpable ba anyang sinapia yawan na niyapia kulpa kautara ba yawan na niyapia painwal supliki nani kulpi ka kautara bria ba bahasika setan devil piuta almuk nina makia ba witin ba kau kulpi ka tara brisa kan witin kupia bila wina tuman ka laka tara paliba baltakan bahata kamita gat prana nani paskan gat dukya holy nani ba gatiway ka sit ka paliba mapara witin dagbi buaya witin dagbi brih bahariwaya price ka kataki mapara buwan bamna man mampara balika yawan nani wan mapara bila kaikan ka kumbarasa kau rayas man nani bara may wisna pat pruan nani bapya pruan nani ba pat pruram tembila kaikan ka manwina dan luiwan kau rayas man nani ba bila kaikan kabri sa yawan nani mapara liliam basan liliam mitapura lus naiwayua dawan spirit ka manra maya isisa dawan bila bay karana walis mabara kupyam karna bari para man mampara bila kaikan kabarasa kan bikas kulpa kautara briba baha devil ka piuta almo kuyaba man anyang apia bamna bahawa yawan ni luki kay kuya tempiwa nani rasika naki kabya heaven rabasat heaven please kum holy kira bara saur kalaka babalta kaya naki muni baha ensal holy palipas kataba kupya bilara baku pali watawi laka baltakan ba baha pregunti ka nani ba mana ni kupya mara minit kumiwi damarawali luki ay si laki cakes sista white ulban ka bukka nani patriarka si profetas bara adimyaw matem witin dawan alvi ka mayrin dawan spirit ka walay bahwan bara naha pali diara na dukyara witin naku ay sansa es difícil de entender el misterio de la iniquidad. Es difícil de explicar el gran misterio de la iniquidad. Karna palisawisa naha diara watawilaka sturka nanina aisi saki slihbi brihiwi uplartan ka param wiyayaba karna paliwan munisa witin paliba akway sanutin God spirit kawal diarailal nani bisyong nani kaikikan bawal witin diarailal sinslaka tara naniwal baybilulban ka bapan ka bakat sturi na niyailalaysan ba tila radawan alvi ka mayrin na nahapunto ka nara pensamiento clave kum wanaysan sa karna palisawi sa uplikinani watawi laka dahara na aisi slihbi munisaki panapanawantan kabriyaya sipupla kumisin yegar munars munisa bahanus madia muni bahaisi sawitin tan kasika nah kikabiya ki heaven please holy kirara holy paskan please ka holy kirana nyupli ka iwi bara sip kabiya bahawi na saur kalaka balta kaya bahasika sipuplawan tan kabriras munina sa kuna tingki dawan rawisan naiwa yuwa mananidawan mita naha na param may sakisa kan naha ulban ka na ulbisakan ba param marikan karulban sa apokalipsis bukkawa apokalipsis ba bila wala rasin nina maki sa revelasyon param marikan ka las baybil ulbisakan ka las bukkawa
Apokalipsis. Bahapat nahaulban ka ba gat mitawansa God brindaw ki sa yawan tas barivyo plikanen sudba param pali wansaki barabaku wantan ka bribya wansa witin dawan kum latuan laka dawan ka ba nakki price ka katay kupyal ki takas ki brin nakki time na niyawan Lucifer rakliyay kupyalag biya dukyara latuan pali kay kikan barabata kami tay kupyal ki takas ki brin gat barait pali latuan laka sa muhkilay karanani gat ba umpira kay kan laka tara paliyawan na ni Rabrisa sa kuna Lucifer bawitin ay kupya lakras palimunan ay kupya tumuskar na palibrin bara ay sea prophet ay sea ulban ka chapta 14 verse 12 na ni baraw matem wisa mansika lay pura ra paliiwi kat maba nah kikan man natas ba palikat bal kahuram na diara na ni kau saura basura na ni kau raiti na ni munut ta palikat baliwram na nakikan man bal kahuram kiwisa manapia man kupia mara ay sikat maba yang lay pura palibara iwam na barabaha lay pura ra iwi bawal kumi palikam na bara yang yah baratani bara wih kimuni yang iway kiba paskam na baragat lay pura ra iwi bawal kumi palikam na manapia ba ako kupia maray sikat maba prophet ay siya ulban kawara di miyaw matem wan mari kisa bam na bahana ni sud bawal laki kay kiyaw matem gatay latuan katara bawal yawan na nirapara wan saki sa wan tan ka bribya bara wan kupia nanibasin kriwan tagbya bara gatra mah katawi balbya uplan na ni sudba kupyam karna beri para muhkilay karani gat balatuan wan kay kisa chance ka kumuan kisa an kulpi kais ka tara kahbiba baha piuta almug devil setan maki bara bahara kulpi ka tara ba kahbisa an witin mapara kau plisa apo sa heaven ra witin ba patlus tiwansa nahawar ka apokalipsis ra war kumaiklaban heaven lay pura rawiba baha war ka ra witin patlus tiwansa bahara paswitin lustiwan bahawar kaiklaban ba ulban ka na raw isa Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón bahaba Michael bara ay angel ka naniwal nahadragan ka na mapara iklaban wibatan ka Jesus Christ wan swaki sasakra wan papaskra ay talya walat ki wan sakan ba wan master ka angel parana naniwal mapara ay iklaban ay angel ka naniwal bara Jesus ba paspura lui wentakan ba bahawar kara bara setan ba patlustiwan kumsa bawi na kli Jesus natas bara balantine witin kliwar ka ba devil maparay klaban bahawar kara sin setan pat kli lustiwan bahar second tem annawas kat ba witin devil mapara diara sud daw kantem lustiwi awayasa Jesus ba wentak yawayasan pat Jesus ba tas ba ais ka heaven ais ka na wen muni brisa yawan na ni sut na Jesus dukyasa man Jesus talya mana at kimaysakan man nahatas baratakas kayo plikapya man bapat pura luram sa Jesus Christ talya baku Jesus Christ war ka daw kan merito ka baku yawan na ni napatwentakan sa liliam basan liliam ita pura luz kuna naywa gat manara mam kabiya ba man kupiyam ba Jesus rayama barabaku pura luan ka ba kau seguro palibri ka ma barabaku bors ka na ni naharakay kumatem borska forbara chapta 12 bara borska forbara nara turi kumaisan nanako isa painwal su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz nahara wan mariki wan ay sinabilawisa bara witin ay way kabawal selil manani tercera parte heaven rabarakan ba ayway ka wal blakyalki raski wal baltas barakawan bahaba dia wan wiye munisa bahatan kasika angel nani 100% angel nani kwara tara gat mawan rakan ba gat lama rabang wikan nani ba naha devil ka piuta almuk na gat ma para buwan tempiwara angel ka nani rakunin muni bahwan babahnan angel ka witin mita sipkan alkansar munaya witin ay kunin kara kawan na ni ensal ka banahna ni sika
Okay nanar, tercera parte ba nakinat kara yawan ni wantan ka beresipsa. Manako sirkulo kum un entero daw. Sirkulo kum entero daw mawina lilabag naku klaki lilabag baiki kraswal daw. Bahara kay kumatem un cuarto, dos cuarto, an tercera cuarta, tercera parte. Bahara nutakisma debel ba nakit ensalailal wal heben wina balkawan ba. O sea, en otra palabra, debel ba mita nahki ensal ay lalarakunin munan ba. Manuswa tercera parte ba dia wiyawansa, en resumen, kawai lalba wal natas barabal kawan. Kawai ki ka barakunin munan bara kausmit ka ba heben naratakas ka. Manuswa ba dia turka? Manahan na pain damarawals. Basat pali nahawait ni ka kunin kira bara kunin aisi ka. Jesus mita kunin aisi ka winsa. Kunin aisi ka pali winsa Jesus mita. Jesus natas barabalan tem juna ni wal enfrentamiento na niya ilal brin batila kay kumatem jan ulban ka chapta ed borska ni fatis six fatis sem na ni barol matem wisa witin ka pali sika kunin aisi ka babako winsa. Para kay karam witin mita kunin munan ba nakki isti palian kunin ka ba plapitawan ba ensal na ni tercera parte kasi patular kunin muno yakan kasi gatensal ka ular kunin muno yakan bara tercera parte ba sitkan witin kunin muni ulwal bal kahwaya setan kunin karakawan na ni ba sika tercera parte ba bara mananara luki kay siguram ba katuplabako tan kampain bris mo hikilay karana ni gat may paskan ba. Basat pali ensal holy kiranani. Please holy kirarabarakan. Gat lama rabahuikan. Gat holy please kabarawitinani iwikan. Barabahna ni palira kunin munan sa kaka. Manumpira ba? Dias makiwitin mapara. Manumpira ba? Yas makidupalin. Witin naha debel ka na mapara yawan na ni upla ba? Asdura lupia kum kakaras kum walay mina ti ay mina ni taybi titikbi ikaya bako price kay darawali sa yawan na ni rakuninwan mo na yaba. Bapat mo hikilay karanani mananik dawan bila na walis maga kupiam karna bari para kupiam swap ni bris dawan bila ra right looks kasak looks kan right sa dawan bila na basat kunin ka tara pali upla holy kirensal holy na ni rakunin munan barabasa tailal paliwal balkawan baha kunin ka na niwa si kanay wawitin tas bais kara kunin muni brihaula gat lakan na niwa patluan wisupla na nira kunin muni sa an witin pali kunin muni gat maparabuan ba si ka gat laka holy kira gat iway ka government ka fundamento ka playa poste ka ba gat laka ba baha pali maparawitin ay mina ni kiyaya tatwara saban kan ay mina babrisi dus tatwara witin self saban naha devel kana paskan ka gat mita witin ra paskan ba witin ayaw yatikan bara gat mapara gat kupia laka gat want kan upla na ni daubya baha kupia laka ba sika gat laka ba bara baha mapara witin buwan bara kau wahila pali witin mita kau lay kapya wahila pali kay kiba gat laka lila pasbara. Acuérdate el día sábado. Sabat yua holy kira gat mita selpay yua kumsaki mangkanya ba baha pali si ka witin mina pali prukay ka. Kau witin mita wahila pali kay kia babaha. Nay wayo tas bais kara nakyup laylara kunin muni brihawiyasa. Ay si kay kunanawalibas nanara chapta 17 ba. Borska 17 ba. Siempre Apocalipsis 12, versículo 17, baranaco isa. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendiente de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bamnabaku baha dragan kaba kupya baywan paliwal witin nahatas barabal kawan bara sip heavenra wen takras plisa pumunantem witin baha mayrin ba kiam kanani mayr ka ba kiam kanani natas bara kau takaskan ba ma para bliki ay klabi war dawki
bliki raw sahki yakabaya witin nina blikan baha nani bayana ni kata baha nani sika gat laka bila katwali daw kinani bara Jesus Christ witness kataki nani ba mapara raw kaya nina bliki takrikan ka kumuin ay proposito ka baliwan ya ba ay kunin ka waltas ba ay skara muni brihaw ya sa bam na kawitin kopya baywi nina bliki kaya brihaw ya ba gat laka kulki nani para Jesus Christ witness ka takas krasaisi nani ba mapara baha kat wantan ka bris witin ba dia sa kunin kirka dia sa wibya ka kunin tara nani saki ay sins ka wina saki mo ni gat ba wibya ka gatra difamar mo na ninasafkan ka laka tara paligat ninasafkan ka daw kan sa kuna baybil ulban ka naku gat ba para mo an mari kisa right paliwitin ba latuan laka gat ka ba baru play lalarat wantan ka briyawan mo nisa naywaywa muhkilay karanani yawan nani iwi time ka na piwat nata widat takuya time ka yuwi kat nata las bara iwi sa baha time ka nani balay makiyanara setan mapara kau piwa klut ka sirpi baman briba witin sinaidara walisa kau piwa na kupalisa witin mapara witin pat lustiwan bara witin badis patara lakaya baman awar ka balay magisa para bahata ka ba mita witin ay kunin ka na wal tasba ay skara kunin mo ni brihaw ya sa upla ay lalwal tanis tiwiluwaya dukiara bam na naha kunin ka na wina taki balbia dukiara dawan naiwa winisa Apocalipsis ba mensaje como acá, mensaje de los últimos tiempos. Es un mensaje de urgencia, es un mensaje de emergencia, es un mensaje última advertencia para el mundo. Las tasba aiska uplikara winan ka kum kaugat mita las daw kisa lookout ba suplikinani setan dragan manani tila maraiwi wan ba kunin la katara paliwal bara praut palitaki waliwi wan ba kunin kara kahui ba para bah kunin kara kahu biapya dukir nai wai bilanak para mon sakisa Bapa Jesus Christ natas bara balantem story kumaisan turi na nailalaisan bawina kum kaisan ba nahasa ya right lugbia ba balbia naniba tahbi daukan kabia naniba sokisakan kabia el que creyere y fuera bautizado será salvo e gran bahatur karaw matem diara kumaisi ba ul dukiera bal proan Jesus ba tas bais ka dukiera kuna bahara balantem ya nani bahara balantem patulap ya takisa entonces dawan bilana upla tas bais karaba tan kabriya dukia apiasa aunque dawan likawan sa tan kabriya kuna ulban kana bila ya nani kasak lugbia nani bani ba balbia ba tahbi daukan nani ba sokisakan la kabrin kabe entonces yang nus na nayo manani wali bang wisma ba kumibani nahasmalkan ka dawan bila holi kira smalkan ka na wali bang wisma bani ba yang nus na manani dawan luhpia kupyam karna beri para kupyam sopni bris manani nahatas ba ratakas kayu plikapya manani nahatas ba naman please ka mapya manani please kam yawan nani one please ka ba heaven rapat ready daw kansa nai wa dawan maywinisa Apokalipsis 3:20 raw isa nai wa man wampla rabaldur kam raking bisna isa man durkam na yang rakwak makaka yang man radimam ni bara yang man wal tut ni patapim ni an man yang wal pimna tima dawan nai wa maywini sa kupyam dur karaking bisa kupyam karna beri para dawan bila na right sa kasaksa ibro 3 semarawisa nai wa yuwa spiritoli kira bila bai karawalis makakakupyam na ni karna beri para kupyam swapni bris nai wa dawan winisa nai wa dawan maywinisa na setan kunin kanawina takibal diara right barabaldim madukira an baha diara right basika Jesus Christ wan master ka Jesus Christ sika kasag diara right yabal kasaka tan karaya ban kerawan briaw ya yabal ka ba Jesus Christ mina tayban ka baku ba manuplasok ta kaysa witin natas barabalantem witin liba wina
Ay tabijan tatah baramita jarda nawal tahbi daw kataba sampla bakuan marikan. Libaw ina ulan ninkara witin desiertora wihki panistakan fati des fati nait nani yawan nani raswaki sakan lakas turka heaven king ka lakas turka yamnina wan kay dukira plun wahui panistakan bahawina fati des luan ninkara taw yaulakan bara sabatyo prakalkan tem Luke 4:16 barawisa witin pawan kan tasbaya bara wan Nazaret dimi wan bara sabat yuara mah kaprias wat laplikan. Bakuy sa Luke 4:16 bara. Y cuando Jesús llegó en Nazaret, donde se había criado, y el día sábado llegó a la sinagoga. Sabat yua prakalkan temutin mah kaprias wat laplikan wisa. Bahapat si kabaybil bilawina, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Manani self sindawan bila na bri ay si kay sipsma. Wan temi ka ba nina makan kanyang nawal dahtakuna. Esperanza en medio del conflicto. Bila kay kan ka kum kaubri sa yawan na ni rayan na ni bamapara. Ay klaban ka na ni trabil na ni patray ka kaykan kasetan debel kunin ka na ni batilara ay klaban ka batara pali batilara bila kaykan ka kumbri sewa na ni baha bila kaykan kasika Jesus aulaba baha suir ka lubya ka naiwaman mampara anyang may para diarapo kabya bamna nahayuan na ni nata Lazara nahamensahe ka na ni nabal para maratakaya piyo ay makansa bam na bahna ni sudba yawan na ni Bible tan ka brihawya bakat spiritoli kira wan mari ki bakat mananira nahabila kasak na mananiwal ay si serbo ni Suisa bam na kumi banira dawan latuan kalaka yamnika kupya pin kabasin mananiwal kabya Jesus ninara amen.